kwafuma ala uqobola kwathi salama alikho kandaba uyeke wadabula amaze wadabula lelwandle lwandlela kwakhela izinkimbi lwandlela kwakhela izincinci ikhotha wethu kwemnation kwezinte kwezindaba mehla futhi umshaqisa ligogaye sabeka ingani kawukhala ngesihlahla ukhala ngombane welizulu ngiyamesaba mantanta wabiza inkosi ebuthatha wabiza inkosi ebukhilikithane khilikithi kweqa imbube kweqa ingwenyama wekenjani kulamahlathi amade ingani ngakithi ngasemambondweni mbompompili makhala uyavutha uvuthe malangabi unyanywa isinjinga uthandwa isingatha kuphela ayethe wena waphakathi St Teresa celebrate i-Culture Day lamasiko solo ngiyona imfundo lokufunza nje kugidza nekwenta tintfo tesintfu yindlela lenifundziswa ngayo tandla atihlobe tandla atintoli letiphasisa ihlobe tandla letimanti tinsephulisi dalam cara bangsa. Ngapain lo masalah?
kakhulu bavunule kahle. Ngingaba nekhuthaza nje kubo abantwana besikole ukuthi baqinisele nasekuthiwa ngala ukudla ngendlela asiyona ngakhona. Ngoba kusasa kungaba umkolo ongaphikisana nabo. Asafuna ikusasa